Kenapa donasi untuk
sidimi andi upumi nasa sengereng riati mapacimu sukuni batiku madeg nuang na idik mi masampean betinang
poji sabak urang bangsaku dina wedi muren nuang malah dekat romu poji magi uang pai aku lalu ni andri papoji mulai areku ajak na iya museng ajak na iya
uing ngerangi mapura loe macem ni pinagoa si puji geta aku sanai andri tepit rase ngeremu mapai pina paria hampita ri
iri puada ajan di tempat pate. Samana kasih ngelama buku-bukuku hingga witana tahu ripodiku joka si panduan si bawa lainnya pada una marotane papediku. Waka aja ku kasih iya puramu joka si panduan agak pasabana ngaku leku lupa kuang usasa aleku laki si poji depanasya aja kau kasih iya puramu joka si panduan agak pasabana naku leku lupa kuang usasa aleku laki si poji depanasya kotori papojiku mauni mata soe wompo poleri wata kekuelo tonata kini mapoji panasya gaetana pengkalore rialeku liwatuma bokotori
Seleku rialina Wajin niri tanah ongki Idik ni tuli usapa Sapu sandro anuai Uon roi maku tanah Tulungan kasih Pasir untuk laloka Mau cinam pemua Tauri pojiku Letuk nak rita na Jawa Tu makbura mali Engkasion roi rapi Na tapok si bombang raja Oh ani paletu kenga Udani kuri Alina miro si mata Rilang hatiku Oh angin paletu kenga Seleku rialina Tetei kasih utajeng Yang kapakulyaku Wajin niri tanah ogi Idik ni tuli usapa Sapu sandro anuai Uon roi maku tanah
kasih utajeng kang kapaku aku wajan niri tanah oki didik mituli usapa sapu sandroan wai undroi mangku tanah. Usah